إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Барлык дөньяны, bütün галәмнәрне юктан бар кылып, Әдәм балаларын illa мәгәр үзенә гыйбадәт кылыр өчен генә яралткан, дөньяга китергән, тугры юлны табар өчен пәйгамбәрләрне җибәргән, bütün галәмгә рәхмәт өчен диеп ахыр заман пәйгамбәрен җибәргән, бәхетебезне табар өчен Коръән китабы белән бүләкләгән, yol күрсәткән Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез туктаусыз ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да үзе әмір иткәнчә тәкъвалардан булып, тәкъвалыкка ирешеп, Аллаһ Тәгалә күрсәткәнчә, пәйгамбәребез өйрәткәнчә тугры юлны табып, шушы юлдан тайпылмаган хәлебездә, туп-туры барган хәлебездә җәннәтләргә ирешү, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәннәтләргә ирешүне Аллаһ Тәгалә насиплардан кылса иде һәр барчаларыбызга да. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабаларын да һәм мөселманнарны да бик яраткан. Аларга карата бик рәхимле булган. Әгәр дә кеше кемгә дә булса, рәхимле булса, ярата торган булса, ул анарга үзе теләгәнне, үзенә теләгәнне, үзенә теләгән яхшылыкларны да тели. Аллаһ Тәгалә әйтә пәйгамбәребез турында: "Газизун алейхи ма ганиттум." Сезнең ди гөнаһларны эшләп түбән төшүегез Ona bik burçiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burçıla özünün ümmeti için burçılgan. Gazizun aleyhi. Anarga bik ağırdı. Sizden günah işleviniz. Eğer de cemaat ol iş etkenni, ol işlegenni, işlemegenni kurse. Bu işke bir taraflık көрсәткәннәрен күрсә Пәйгамбәребезгә авыр булган. Харисун алейкум, ул сезгә бик хирис,
Хирыс деген сөз жәмәғат татар тілінде де бар, ғарап тілінен кірген сөз. Хирыслық білен, шындай жатность білен, мал жеу мәселен. Пейғамбарыбыз бізге хирыс, біздің жәннетлі болуымыз үшін хирыс. Харисун алейкум. Бил му'минин рауфур рахим де. Müslümanlarga, müminlerge ol di rauf birinçeden. Rauf degen söz kişinin haline kirip kişini oңлайтырған. Сострадательный. Кешенең авыр халын күреп, авырлыгын аңлайтырган, аның шатлыгын сизеп, шатлана торган Рауфур Рахим. Бил муъминине Рауфур Рахим. Рахимле ди муъмин мөселманнарга. Һәм шуның өчен җәмәгать ул нинди әҗрле, саваплы гамәл бар, ул аны күрсәткән. Менә кая барасың, әгәр дә инде ул сиңа аяк киемен киергә дә өйрәткәнне ишеткәч. Аяк киемен кигән вакытта баштан кайсы якны киергә икәнлеген өйрәткәнме, өйрәткән. Баштан оң аягыгызны киегез. Салган вакытта сулыннан башлагыз ди. Мына да өйрәтә. Ни сәбәп? Чөнки монда хайырлылык бар, яхшылык бар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның әйткән бүтән сүзе безгә рәхимле булган өчен. Дугаларны өйрәткән. Әбу Зәргә нәрсә дип әйтә? Я Әбу Зәр, мин сине бик яратам ди, Әбу Зәргә әйтә. Ухуд тауына якынлашып киләләр. Мәдинә шәһәренең янында Ухуд тауы бар. Шушы Ухуд тауына якынлашып килгән вакытта, Әбу Зәр, мин сине бик яратам ди. Бик якын итәм, шул хакыйкать яратам ди. Һәм яраткан кешесенә нәрсәне өйрәткән? Ул анарга өйрәткән дә, ул шунда калган түгел. Эй Әбу Зәр ди, мин сиңа ди дуа өйрәтәм ди. Ла тадъанна дубура кулли салатин. Намазның һәр бер намаз артыннан ди, hiç калдыра күрмә шул дуаны ди, укуны ди. Бу астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах түгел. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarakte yedel celali vel ikram. Busunu da okurga gerek. Lakin Peygamberimiz onlarga öğreten içik. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah! Allahümme ey Allah! A'inni yardam et mina. Ala zikrike. Üzünni iske alırga, zikir. Her vakitta. Manarga vakitta kerekmi bir нәрсе, taharetте kerekmi zikir iterge. Üzünni zikir iterge iske alırga. Ve şükrike. Сиңа şükrana kılırga, her vakitta şükür kılırga. Şükür kılı niçik bola cemaat? Mine Элеккеге вакытларны искә алырга да, иңе су кергән кранны ачасың да суага. Әлхамдулиллах. Кирләреңне машинага ыргытасың да, юып, киптиреп бирә. Әлхамдулиллах. Ышкып юганнар такталар белән, киенде чилекләр белән барганнар чайкарга, апкайткач илергә, күпме нигъмәт. Әлхамдулиллах. Газыңны бурып чыгып барасың да салкынайып китте дип әзрәк дип, иң йылына. Урманга барганнар, урман йыкканнар,
Kiskenler, tartıp ap kaytkanlar, onlara kiskenler, yarganlar, igenler, iki miş yakkanlar ide. İrtek iç. Elhamdülillah. Bol bilen may içinde yüzüp de ele cemaat hazırgısı vakitte zorlanan kişiler köp haman zorlanabız ele cemaat. Şükür iterge elhamdülillah. Qabısıp jiberdin utыңны. Çıra yaktısında, çıralar yarıp, çıralar qabızıp, şunun bile işlerinde işlegenler balalar, şuşunda oturganlar sokur lampada bulgan, yani pıyalasız. Elhamdülillah. Biz bularını cemaat anıttık. Şolay bularga tiyişti bolýarys hazır. Allah Teala aýtdy: "Wa amma bi ni'meti rabbika fahaddis." Rabbiňiň nimetleri hakynda siledi. Allah Teala aýtdy: "Siledi." Hem iske düşürdi. Çıkıp oturup gitebиz maşinaga, kisebizde telefon. Yani mının hakında da silerge bola köp buduğa hakında. Wa husni ibadetik. Şunun için Rabbim, şularının şuşu nimetlerinin barısı içinde siňa jirine jitkirip ibadet kılırga miňa yardam bir. Wa husni ibadetik. Mene şolay duğa kıldı. Yaratkan kişisine eýte. Hem bit ulanı cemaat eýtip kaldıra. Onun ümmeti için. Ol bütün bizni yarata. Eğer yaratmagan bolsa, eli kürmegen Müslümanlar için, özünün ümmetindeki Müslümanlar için ol sallallahu aleyhi ve sellem yılap oturmagan bolur idi. Kardeşlerimni küresim kiledi digen. Sahabeler eýte, biz senin kardeşlerin tugulmini? Yok, siz minim sahabelerdi. Emin di kardeşlerimni küresim kiledi. Kimler sanalar senin kardeşlerin? Mini kürmiçe miňa ışanıp, minim artımdan iyergen kişilerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mene onun cemaat etken bütün sözü ol rahmet. Eğer kim onun etken sözlerin kabul etmi, ol rahmetini kabul etmi turgan kişi. Baştan oň ýagyňa yat diýip etken bolsa da, başmagyňny oň ýakdan kiye başla digen bolsa da, oň ayagyň bilen meçitke kir digen bolsa da, bedrefke kirgende sol ayagyň bilen kir digen bolsa da, rahmet. Seni meçitke çakırsa da ol rahmet. Kiç bilen yestüge irtengi namazga çakıra iken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol rahmetning de rahmeti. Kim baş tarta ol rahmetten baş tartkan kişi. Bütün hikmet şu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Peygamberimiz eýti. Rahmet, Allah subhanahu ve taala eýti. Biz seni rahmet bolarak jiberdikdi. Bütün alemge. Rahimli etip jiberdik seni de. Senin dinge ündöwüň, çakrywyň, tyýywyň, ündöwüň ol rahmet. Kim baş tarta ol bahytsiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kızına iyi işleri, mine boya eýtken nimetlerini sanap gittik. Ol nimetler birsi de ol kızında onun iyinde bolmagan. Kunak kilgen vakitta kunak kile. Peygamberimiz jibere gaileleri yanına. Bir sahabeni jibere. Bizde rizik var mı iken sıralı? Peygamberimizin bir iğne kire bir hatınının, ikinci hatınının bittinisi eğiteler cemaat. Bizde sudan başka bir nese yok diler. Kunaklı sıylarga. Sudan başka bir nese yok diler.
Peygamberimizin kızı Fatima radıyallahu anha kilgen etisi yanına, hizmetçi sırarga. Şunun hakkatı ağır iş ide. Kulları siyellenip bitken bu Peygamberimizin kızı. İslam düşmanları na cevap, üzün zor dereceye küterir için, patşa bulur için, hoca bulur için, idare iter için, üzün üzü peygamber deyip ilan etken deyip eyteler. Eğer şulay bulgan bolsa, ol birinci çıratta üzünün balalarına bölüp birgen bulur idi. Hatınlarına bölüp birgen bulur idi baylıkna. Kızı sırap kile, hizmetçi, eti iyi işler bik ağır birer hizmetçi kirek idi deyip. Прислуга. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gali bilen Fatima arasına barıp oturada ilerine kirip sizge hizmetçiге qaraganda hayırlarek bulgan nerse üretilmedi. Hizmetçiге qaraganda hayırlarek bulgan nerse üretilmedi. Cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçi tavıp bire alaydı anarga. Kızına hizmetçi bir mi? Üretilmedi. İyi etiyim. Etisi bit. Allah ilçesi hem etisi en hayırlı kişi dünyada. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer de yatağınızga kildigiz iken yatırga, pastilga, ol vakitta di eytigizdi. 33 tapkır Subhanallah deyip eytigizdi. 33 tapkır Elhamdülillah deyip eytigizdi. 34 tapkır Allahu Ekber deyip eytigizdi. Barlığı 100 bula. Bu sizge di, hizmetçiге qaraganda hayırlırekti. Küresi cemaat. Peygamberimiz irete kızın tesbih aytırge. Bilgili revuşte tesbih aytırge irete. Hem biz bundan anlayız. Onun rahmetli bulumu, onun hizmetçi biri rahmetli bulumu, rahimli bulumu, elle dua iretüğümü, dua cemaat. Çünkü biz kalbimizni Allah Teala bilen beyliyiz. Allah bilen eğer de beyli iken eden balası özünün kalbin, ol vakitte Allah Teala'nın yardımıyla, eğer kalbin Allah Teala'dan izdiken bütün nersege beyledi. Mina hizmetçi kirek. Mene şul. Mene bu eybirgine yardım ite ala mina deyip eğer etse ol vakitte ol kişige Allah Teala ol hatta ona faydalarak bulup tıyılsa da onun bereketi de, tınışlığı da, rahatlığı da, uğuşu da bulmuyor. Biz cemaat kübrek hazır dünyaya birildik. Dünya eybirlerine Allah Teala tügül. Fatima etisinin kinyeşin tutup şuşu zikirni yatır aldından olar bitinde arıp izilip yokıga yatkanlar, arıp bitkenler günü boyu. Zikirni eytip yatalar. İyi işlerimdi, jingileyip gitti di, jingillik bilen di, rahatlık bilen başkara başladım di. Göresiz Allah Teala'nın di güç birgen. Kim bire güçünü? Allah Teala bire güçünü. Mene Peygamberimiz kızına gına tügül, bu bütün kızlarga, bütün hatınlarga işlerin işlitirgan, eli hazırgısı vakitte zarlanıp yaşaytırgan hatın kızlarga mene bu cemaat zikirne etirge kirek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci sahabege. Mene cemaat busu bütünley mühim, bik mühim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 türlü naçar eybirden
Allah Teala'ga sığınırga iretken 8 türlü naşar aybir. Naşar aybir. Kilip kire meçitke Peygamberimiz. Ebu Umame el-Bahili degen sahabe utra başını tutup, mine keyfe gitken, tüşünkilikke birilgen, ne boldu dey? Namaz vakti tügül biteli dey Peygamberimiz eydi. Göresiz mi? Ol bütün sahabelerin namaz vaktinde kürgen. Elbet namaz vakti tügül dey. Namaz vakti tügül utra. Ne sebep? Mini burçu bile baldı dey. Burçu hem buruç dey. Buruçum moyundan dey, hem dey burçulam dey. Mine o burçulu cemaat kileşek için burçulu. Nerse bulup biter iken mine, nerçikkine bulur iken dey. Kişi aşağıdan da kola, yukarıdan da kola. O cemaat, Allah Teala'nın bir gaskeri. Eğer de ol burçu kilse, aşağın aş tügül, yıkın yıkı tügül, bir nese yok. İretim mi dey Peygamberimiz eyte? Bir dogaga dey. Eğer şunu kılsan dey, irte hem kiç. Allah Teala burçlarından kıtkarır, hem burçularını bitirir dey. Bana kim eyte cemaat? Peygamberimiz kimnin fatihası bilen, kimnin emri bilen? Allah Teala'nın emri bilen. İrte bilen de hem kiç bilen de okudu. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen. Ey Allah'ım, üzüne sığınamın sina, üzüne sığınamın. Burçudan köngülümni urundan kozgatatırgan, turmuşumni turmuş itmitirgan, burçudan hem nerseden minel hemmi vel hazen, hem koygıdan dey. Hazen, ilik bulgan eybirlerge koygırıp yaşıtırgan. Ol koygu bula. Ve minel gaczi vel kesel, küşsüzlükten sina gıbedet kılırga küçüm kalmayı, hem yolkovluktan dey. Yolkovluk, gıbedet kılırga yolkovlana kişi. Allah Teala ite, Allah ve izâ qamu ila salati qamu kusala, namazga bastılar iken onlar yolkovluk bilengine basalar diye münafıklar turunda ite. Allah Teala hurli yolkovluknu kilseler yolkovluk bilen kilelerdi. Minel gaczi vel kesel, küşsüzlükten hem yolkovluktan sığınam deyip etti. Ve minel cubni vel bukhul, kurkaklıktan vel bukhul, hem saranlıktan dey. Naçar eybirler. Korkaklık, iş başlarga korku, tevekkül kılmayı. Gıybedetke kağılsa da hem dünyalıkka kağılsa da. Tevekkellep iş başlamayı. Vel bukhul, hem okçasın sanapkına saranlık bilen yaşayı. Birsem kimi deyip eytip. Saranlık, vel bukhul. Ve min galebetid deyni ve kahri rical. Hem buruçның meni жеңуінен üzüne sığınamın dey. Buruç basa da hem buruçanı жеңе hem kıtılduğunu nçik kıtılırga bilmey. Ve min galebetid deyni ve kahri rical, hem kişiler meni kul astına alıp meni izülerinden, kıyırsıtularından, mıskıllavlarından Rabbim Allah üzüne sığınam. Dip dua kıl deyip eytti dey. Şuşulay irten hem kiç içer tapkır şuşulay dığa kıla. Burçlarımdan Allah Teala kıtkardı dey. Hem burçularım bitti dey. Mene cemaat. Eğer kişi burçlardan kıtılırga tilese, hem burçulardan küngül tınışsızlığından in kirekli bir küngül tınışlığı. Eğer irişerge tileyken şuşu dağını kılırga tiyir cemaat. İrenirge, yatlarga, biz cemaat başıma kirmey deyip deytemiz. Ul da yolkovluk cemaat. Sen üzüne üzün fayda kitire tırgan dağını yatlaudan baş tartasın. Şuna göre cemaat yolkovluktan da sığınabız bu dağada.
Bu cemaat rahmet, bu Peygamberimizin rahimliliği. Eğer de biz alabız iken, biz özümüzün faydabızga, özümüzün bəxtibizge, özümüzün qutuluğumuz için alabız. Şuşa rahmetten eğer de baş tartmasak. Allah subhanahu ve teala her barşalarımızga da faydalı ilimler alıp, faydalı ameller kılıp eşirge, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ortından iyerip, onun izlerine basıp, sünnetinden ayrılmağın halde yaşarge, ahir çıkta, ahiret günlerinde vəqdə qılğan cennetlerine, Firdevs cennetlerine erişirge Allah subhanahu ve teala nasip etseydi. Aqulu qavli hâzâ ve estağfirullaha ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu